Because me das yen chia for near for you no pay. It's good to be leader. Yes, so by your candy for. Name no candy no niema bebre ne ka ho na ma onya se ampani pass mercy o ye leader. Wo kasa aka ho. SOMPA nantie ka ho. E kwan ya wo fa so se nipa di wachi kura wo tea no kura aka ho me hu se wo ye good leader. Enna ne agya bi wo ha mo nim batea. Tumo sakura na okọ wayward no asai. Enti sa wo ye na enna ne agya bi anso mo ye leader. Because mo na nkoda no edi mochi. Enema ba ku mienu miensa bi a me Kwabena ma hye ne nso a ema aban adwuma no ekofom ene se eno a wo hwe program na wo ye ne we ni kura ya be hia wo hwe private schools ni aban ne de no yes asamba ku America boss ene se Ghana has said na ye wo no ye make appointment based on political line not on competence debi enti nipa no a wote ho no adazo na wote ho no adwuma no ankasa ye nim sa adazo wontumi nye yenim nanso so nam se adazoa no wo free party A party B mu ebenti no wa bere yem push ni nhyɛ ne papa ne maami bi nua bi na na bi ene wo man he yodo bo ache ne ko school our godfather enti yemfa ene nkɔhyɛ hɔ no wɔno ankasa wo kɔyɛ adwuma no so nim se adwuma no a wo kɔyɛ no ontumi nyɛ wo hwɛ ne level of knowledge any education a wo nuru hɔ sɛ wo sɛ ɔkɔhyɛ saa office hɔ nanso so obekwa akɔhyɛ hɔ based on political line ɛna wo kɔ so no ye tunufo wo kɔ no nya na wo kɔyɛ wo ho anangoma wo kɔ no enkonkɔyɛ anangoma yenim aban institutions ahodo bebre wo Ghana ha sɛ ya sɛ the moment a leader no be wura hɔ no obɛ na adwen sɛ wo pɛsɛ wo deliver ne hu sɛ ye de na ba sɛ wonya adwuma no order from above sa brofo no boss ma pen additionally mu sa me hu order from above no? Yes a cliché boss yes order from above na ba akwa kodu parliament house say MP ni bi say kenofori atamon homote yes order from above bi any businessman bi akosia nipa no wo ba bi hwetere sam ajira ene ye ne enti nipa no a wose ye yire no ode ye adwuma no enye sa nipa no ye yi no ena ye make the appointment at the wrong time was ye fani parma ya adwuma no gise bi ade no egu aye gozo ansa na nipa no a was ye fa no no hwe se e bi a team bi kura no be call relegation gise bi o ma hwe last time akofa coach typical example Chelsea against Porto on here so betima save nyame nku anke call relegation na so na bra time no na nke betimi appoint coach no amana be save yen and Chelsea prepare ya kura na prayer ni dwane Chelsea o ye prepare ya kura na prayer ni dwane ye that 12 already all the yaole but so what I say 20 league class no ye that 12 nyame nku anke call relegation Ken Pfizer Alaji Gruza Ken Pfizer entina Alaji Gruza ni sika obetimi appoint proper coach amana be save Ken Pfizer Ghana na ne ene enti nipa no so wo kwa wura ho no wo free fie kwa wura adwuma no mu no wo pe asase wo nyan ko start adwuma no wo pe asase minko si no ehefa top hill na ase minko si no hefa ne boy yesen na ke ma men pa bi abrosam na men fa anim no nya store em fa hare nya ese nya adwuma no no akoye by one do de yes and Ghana no so se etrim se nyi obi a na be ye Ghana yi that is our mindset Brad Nyankopon wa Ghana wo de ya wo cha wo de ada wo begina kwa ho obi ahunu no yetie nkomo Ghana fo di na be Ghana yi mfani fo ndo ma so ma na bi o yesu ni bi ngum enti sa obedi nso ampa yesa agro obedi ampa because e bi afe aboso mensia o yusu cast be 5 onya ne he na ka twa yesan wo fira adwuma mo time ben oba fie time ben adwuma no kura ne de kekese boss won san you no pay 1 month na grata egu na ma obi pe doctor bi anase obi pe pani bi ama na san keke won fa ne pen no ensiso keke se mfama no na won fa ne kata no ko ba bi oso de ko gise wutua so mame